kwari muthenya wa Friday. Muthenya ucio ni muthenya uria njugaga niguo ukoretwo wari moru muno muturire-ini wakwa. 13th of January. Yes. 2023. Muthenya moru. Itangenda wicokere. Othiu. Ndagitari andira no thiu na ndirona nginya expressions ciao no ndiramenya niki mareka. Ndrona uria mareka. Ndina kindu kihumbirite haha kisuka kinene muno Monica. So they are working there. Na no kigo my husband ni ruoeto kuona tuige haria woma-ini na iro haha niho mwana eguka. Ugo we receiving area ni waikarite. Maundu mothe ni mabange. Kila kitu iko sawa. Kila kitu iko sawa. Monica na igwa yuma emergency. Ugo kuria ndakora ndagitari mena nguo cia green more than 10. Na ni evening hours. Mafati gukorwo mainukite. No matinukite tondu ni maramenya kwina patient na ni arenda care. Monica ni stage cia haria. No ru Monica ri start kwa gabo meka uguo. No ni ndahoya na nginyitwo guoko ngihoerwo ni my surgeon. Mauga start ri haria handikirwo 6:42. Sawa? 6:45 Monica ni ndonete mwana anyitetwo uguo 6:45. 6:42 nio start. 6:45 noona mwana anyitwo. It was a dilation of 3 minutes. 3 minutes ile ithage kwira Monica kana ciare 1 hour muturire-ini wakwa. Tondu ni ndaiguire ruo runene muno. Na tiruo ndiraigua rwa uria ndirekwo, uria ndirathondekwo, ruo rwa ngoro Monica. Ndagika icio ithatu ri mwana ni arutwo. Na ndagitinetio anyitetwo gwe iguru. No ta imagine Monica kana gakwa gatiaririre. Gatikurira. Kanyitwo go gatikurira. Mwana anyitetwo maguru moetwo, gakigutho na haha guko thutha. Mwana ndarire na agekiraki. No ni aroneka ni aregia. Kwigia guko Monica ri ni ndireyuria atiriri. Kwa nini hatoi sauti? Na ndagitari ni marenda guikara ta marenda ko block hanini nigetha ndige kuona kindu giothe mareka. Tondu Monica wacha ni kwambie gutiri undu muruta hena emergency wone kindu kiria urasevirwo kana mundu urekwo undu wi hau. It's so painful. Ate mwana agutha Monica na finally kana kau ni kahuririo hindio ni makarenga na magekira peg gakeigwo hau. Haria kaigwo Monica ri ni handu hena korugari. Mwana ni ambia ru kwiko ta resuscitation. Monica the resuscitation took 45 minutes. 45. Urio hau ndagika 45. Riu ona ni ndigirwo tondu ndagitari uyu ndinake surgeon ri ni wamba kwehera. Atiga mundu umwe haha ndagitari othe ni mathie hekana. Monica kana kaguthwo kana ni kairitu kaguthwo. No after the 45 minute mwana ni agambire ta kingoroto. Na nikana indo kaingiragio uguo na ndagitari akaguthithia uguo ni kuga kari na kindu kameretie. Na ringi ni gakinogete. It is well. Yes. Karutwo ri Monica mwana ucio ni ndanengerirwo na ngigirirwo haha. Monica let tell me I did connect with my baby at all tia hotire. Na mwana ucio noguo atigire uguo aigereirwo haha. Yes. Makimumia haria ri the baby at least alikuwa nakaa kama resuscitation imekuwa successful. Uguo ni mendaga bone na it was not successful at all. Kuigerirwo haha mwana ucio no kuhorerire. And it was that way. It's okay. It is well. Na wakinya utuku ri my husband ni afaitire na nyume rumu yo ndari na getherwa special room kugu koragwo na maternity uguo ndetheirwo room yari thondeke wega ngikara kuu. No Monica utuku ni ndakinyaga ngokira na kironda gia CS Monica gitiendaga gutembeio, gitiendaga maundu maingi. No riu nie ni ndiraigwa angaru ndire na ruo ngokira ngathiru kuo riri wa gitanda wa thibitari wetha ki mwana kai urahakirira kwira erunguruo kana ni agwire tondu ndina irae ndina mirengeti Monica no mwana no ndirona mwana karigwo makimutwara niki na rumu yo ni yari na kioro na bafu uguo ndahinguraga ngathi na hau ngarora ngakora ndari ho ngatwika confused na ndire na thimu hindi yo thimu yakwa niyo hetwo